ki khubor ki babania ulat barem ka Bihar ubalongru unongelam barangba ka seng BJP Phagu Chauhan ta ka sngi ulabam smai kum ulat ba Thymmai jong ka Meghalaya UBD Mishra retired ulat ka Arunachal Pradesh ulabat kam kum ulat ka Meghalaya hadien ba Satyapal Malik ula pendep ya ka snem trekam jong u lapin bam smai ya ulat ba Thymmai da justice wan lura dingdo ubalong judge jong ka Meghalaya High Court lakha ya Phagu Chauhan hakashi tarik kalalangkot jong usnem shi hajar khandai spa sawupra hakashnong Sekhupur ha Azamgarh district jong ka Uttar Pradesh u Chauhan ulalong unong mi khmat jong ka yeng dorbar thau an ka Uttar Pradesh na ghosi ya ka ba ula job ru riu sin da ka ba mi khmat na ki seng ba pher bakin thop ya ka lokdal Bahujan Samaj Party bat ka Bharatiya Janata Party u Chauhan ulay tho shongkurim bat ka Muhari Devi bat kiladon laingut ki khun shinrang bat saungut ki khun kenthei मेघालय के राज्यपाल कृतियों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा। मैं मेघालय की जनता की सेवा और कल्याण में मेघालय की जनता की सेवा और कल्याण में क्या लिखी निरत रहूंगा। Satang